Dragi gledatelji, dobrodošli u Muppet Show. Sigurna sam da ste se barem jednom u životu zapitali kako bi bilo da se zovem i prezivam malo neobičnije. Naprimjer, Marinko Leš, Vera Zima, Vanda Vinter. Evo, Vanda Vinter je naša današnja gošća. Vanda, odakle tako neobično ime i prezime? Pa, zahvaljujući mami i tati. Mama mi je osmislila ime, a tata mi je dao prezime kao što je Nisi ga osmislio, dao ga je. Tebi je prezime duplo V ili V. Dobro. Bilo je V pa si ga ti malo ukrasila. Ja sam intervenirala. Pa zapravo je izvorni oblik prezimena Vinter sa duplim V, budući da je moja obitelj porijeklom iz Austrije. Vanda, ti si postojala i prije Stele, koja te nekako lansirala sad u zvijezde. Od 17. godine te već nekako pratimo u ovim hrvatskim medijskim krugovima. Pjevala si s Dinom Dvornikom, to je bio predivan duet. Od tu je nekako sve krenulo, ako se ne varam. Pa da, evo, to su bili nekakvi moji počeci. Nakon toga sam snimila još par singlova, međutim vrlo rano sam počela raditi u kazalištu. Imala sam 18 godina kad sam prvi put radila musical u kazalištu Komedija. To je bila Kosa. Iduće godine sam radila Gubec beg i strašno se zaljubila u teatar i u glumu. Upisala sam akademiju, odstudirala svoje i to je to. Ovdje su pitanja naših gledatelja. Mlaki, papreni i toksični lonac. Odakle ćeš krenuti? I imaš naravno džokera kojeg možeš iskoristiti ukoliko ne budeš htjela govoriti. Rečenica koja će mi spasiti život. Rekli ste da su tamo toksična pitanja. Da li tehnika ili veličina? Pa, ja bih rekla ljubav. Kako diplomatski, kako romantičarski. Ali ljubav je ljubav. Da ti neko uzme talent pjevanja na sljedećih 10 godina, čime bi se bavila? Pita Lina Sušec. Lina. Da. Zanimljivo pitanje. Glumila bi ili bi možda malo više radila na svom crtanju, likovnom izražavanju, možda bi se malo dala u slikarstvo. Da li vas je netko nekad ulovio tijekom seksa? U zagradi, na primjer, roditelji se vrate ranije kući, zaručnik vane u sobu. Ja se zbilja nadam da ljudi ne misle da bi ja tako što činila mimo zaručnika kad bi ga recimo imala. Ti si fina cura. Ja sam ipak fina cura. Jedinica si, jesu li te razmazili tvoji? Pa u nekim stvarima da, u drugim stvarima ne. Čekaj, odrasla si negdje u blizini Velike Gorice, da. Na selu praktički, jel? Da. Moje mjesto zove se Duševec. Jesi imala kokoš i kravu? Pa ja osobno ne. Moja baka je imala, dok sam ja bila mala, imala kravicu, deda je imao kokice i tako. Pa sam onda to viđala, nisam bila jedno tipično gradsko dijete koje vidi kravu i pita kaj je to slon. Ili ono, koja je krava boje ljubičast. Točno to. Reci nešto o sebi što javnost ne zna. Volim spavati u podrapanoj pidžami. Baš podrapano? Da, onak užasno podrapano je. Ono do te mjere da onak me roditelji ne mogu gledat koliko. Kako to izgleda. Kakva si kad si zaljubljena? Dina Novosel. Ajde, priznaj. Jel izgubiš ono potpuno kompas ili... Pa ono, ružičaste naočale, sve za ljubav, ne moram jesti ni spavati, mršava sam divna. Je li? Da. Jesi sad zaljubljena? A nisam. Nisam? Ne. A čekaj, ili bi mogla biti recimo sa frajerom koji je, ne znam, ono, ekonomist? Ili pravnik? Pa ja mislim da je bilo bolje da mi je neko takav. Do sad sam se uglavnom družila s umjetnicima i sad, ono, konačni zaključak. Dva umjetnika u kući možda je to previše. Da, možda onako malo, možda bi mi trebao neko praktičniji. Folk i uspješna karijera ili glazba i poluanonimnost? Što biraš? Tihana Posavec. Ajmo sad definirati folk. Što je to u stvari folk? Dobro, ja mislim da si tu više referirala na neki turbo folk ili cajke, da. Ja ne znam ni jednu ono od početka do kraja od Dobro, nema veze, jedan stih. Luda za tobom, šta se tu može, kad još te čuvam ispod kože. Luda za tobom, a tebi smeta, što bi zbog tebe i na kraj sveta. Kako slobodno pusti glas, pusti ga. Ipak znam, ipak znam. Isuse. Marija Pirija kaže, jesi li riđa po cijelom tijelu?
Oh, Marija, you will never know. Da, moraš odgovoriti na fit. Oink, oink, oink. Ima li muškaraca kojima si ti ružna? Pa sigurno da ima. Je li ti neko otvoreno rekao da mu baš nisi lijepa ikad u životu? Da, i to mi je rekao da mu je njegova mama rekla da sam ja ružna. Imaš li mokre snove? Ko su protagonisti? Jesi li ikad sanjala frajera za kojeg ne bi mogla nikako zamisliti da ste u realnom, u stvarnom životu zajedno? Da. Koji je to bio? Je li bila neka poznata osoba? Recimo, Marijana je sanjala Sinišu Vucu, tako da Siniša, kada te drugačije gledam? A najgore je kad se još probudiš, a još si zaljubljena. Robert Kurbaša, Filip Juričić ili Ivan Herceg? To moraš odgovoriti. jer nemaš džokera. Znači moraš se odlučiti zajedno. Svinjica me napustila. Mislav Čavajda. Dobro, ajde. Ok, ali da moraš birati između ta troje. Podržat ću Filipa Juričića, budući da s njim igram u 2 predstave, a ne želim da mi smjesti neku kajlu dok smo na sceni, pa onda Filipa. I idemo za kraj jedno ili dva. Je. Kad prije mali mrav, u nedrima, a baš je ko mravova bubica. Da te tko otme, tko bi prvi platio otkupninu? Dobro je. Da, osim roditelja, mislim, roditelji bi naravno prvi, ali nakon roditelja koga vidiš ovako da bi... Možda i ne bi roditelji, šta ti znaš? Pa jedinica. Aj. Da, mislim, nemaju izbora, nemaju rezervu. Da. Koji mi je kriv? Pa ne znam, mislim da bi platio moj kolega Romano Nikolić. Evo, tako mi se čini. Zašto? On zaljubljen je u tebe potom? Ne. Ne, evo, dobri smo i nekak tako sjećam da bi on... Ima para. Pa, mislim da smo u dovoljno bliskom odnosu da bi mu ja, ako ništa drugo, dala, tipa, ne znam, svoj pin od bankovnog računa, pa ako ništa mogao bi od tamo dići. A bili ste obogati? Pa nadam se da ne bi onda, ako bi imao pin od mog računa. Jesi utržila šta? Pa nešto jesam, zato što sam ja između ostalog jako štedljiva. Evo, to je još jedna stvar koju ne znaju ljudi možda o meni. Ti si u stvari idealna partija, a sama si. Ja kažem da jesam, ja stvarno ne znam u čemu je problem. Hvala ti puno što si gostovala u Muppet Show. Želimo ti puno uspjeha u daljnjoj karijeri. Hvala. Da pjevaš, plešeš, zabavljaš nas, glumiš. I voliš. Do kraja I da se zaljubiš napokon. Eto, dragi gledatelji, pozdravljamo vas iz Katrana. Vidimo se sljedeći tjedan u isto vrijeme na istom mjestu. Doviđenja.